Kırım'ın canlı ses yarışının yanı mevsimi başlandı. Yanı nefes, gelecekte umutlar ve büyük imkanlar. Kırım'ın en güçlü yaş istidatları mında toplandı. Екі күн devamında canlı ses 2020 yarışının castingleri ötkürüldü. İyul'nun 21'inde koreografiya nominatsiyası boyunca seçim geçti. İyul'nun 22'sinde ise yırcılarga növbet geldi. İştirakçılarını Musafirçen Yeşilya'da banket salonu karşıladı. Castinglerde Kırım'ın çeşit köşelerinden balalar iştirak etti. Kezlev, Keriç, Seyitler, Eski Kırım, Cankoy, Yalta, Sudak, Karasuv Bazar ve diğer köy ve şehirlerinden istidatlı balalar Kırım'ın paytahtında toplandı. Yeşilya'da banket salonunda 100'ge yakın iştirakçı heyecanla öz növbetini beklep, jüri azalarına hazırlagan çıkışlarını numayiş etti. Biz Bahçesaray'dan geldik. Benim kızım Ava 11 yaşında. Canlı sesке geldik çünkü istedik Kırım Tatar oyunlarını, mezeketini unutmamak için. Мы приехали из Белогорска, привезла 2 девочек, Эльвизу и Амину. Готовились очень быстро, время было мало после нашего карантина. Девочки очень хотели попасть. Seçim 8-16 yaşlı balalar arasında ötkürüldü. Ama castingke 5 yaşlı balalar bile geldi. Daha küçük olganına bakmadan, onlar da büyük hevesliknin istidat sahipleri olganını göstermeye tırıştılar. Men 5 yaşında, bana bugün xotada bitam. Ben bu yerini anama bağışlayayım. Yarışta iştirak etken bazı ballarının hocaları bile yok olganını bildik. Demek olar öz güçleri ile hazırlanıp, öğrenip sanaga çıktılar. Bu Allah'tan verilgen istidattır. Elbette jüri azalarımızı bu çıkışlar hayrette kaldırdı. Profesyonel men barmadım. Ama çok yıllar devamında men bunda gitmeye istedim. Men Ebabil ansamblga qaytnayım. Men Zarema 12 yaşındayım. Canlı seske geldim галибе kazanmağa. Я очень люблю крымско-татарские танцы, я решила участвовать в ДНС, чтобы попробовать себя. Я очень давно готовилась к этому конкурсу, это была моя мечта. Меня сегодня поддерживает моя мама и маленькие братики и сестричка. Benim adım Arzu, soyadım Nimetulaeva. Men 8 yaşındayım. Teşkilatların nasıl? Beğeniyorsun bunda oturmak? İyi, bek beginim. Men bunda çok şeylerini öğreneyim. Onun için ben onu seveyim bu yarışını. Canlı ses gerçekten de halkara yarışında oldu. Selam aleyküm, tanış et özünü. Меня зовут Мунавара. Расскажи, пожалуйста, откуда ты приехала? На тебе очень красивый наряд. Я из Таджикистана. На мне одет мое национальное платье. Ничего себе! А какую песню ты сегодня будешь исполнять? Я уже исполняла. Чеки-чеки бурани. Мен 8 yaştayım. Men Акъярдан келдім, Мамашай көнден. Я решила участвовать, потому что я всегда, я хотела перед зрителями выступать. Моя мечта сбылась. İştirakçılar arasında jüri azalarga çoktan tanış olgan balalar da var edi. Bazıları yıl-yıldan canlı sesке katnap, endi 2, 3, hatta 5 kere yarışta öz güçlerini sınap baktı.
Я решила посмотреть свои достижения. Мне нравится, что этот конкурс достаточно справедливый. Я участвовала в младшей категории в 2015 году. Хочу получить большой опыт от наставников. Мен 2015 сенесинде татлы сесте иштирак еттім ве галибе казандым. Жаллы сеске мен келдім, чүнки бу ярышны мен сагындым, мен пек севейм ерламага бу санада. Юфа кылганда мен бек істедім ерламаға. Татлы сесте юфа кылганда иштирак еттім, ама пек юфа кылган едім. Шындайчик мені анам Албарды Ремзия Бибулаевнаға Бүлбүлер ансамбліне ве мен огрендім ерламаға. Ончын келдім иштирак еттімеге. Бахчысарай шәрінде ерлешкен Эбедиет ансамблінің солистлері жанлы сесінің фаал иштиракчылары oldu. Bu konкурс pek profesyonel konкурс. Hem ballar çoxsu bu sanada açılalar. Çünkü sanatçı olmak gerek, çok yıllarda işlep çok bilmek gerek. Hem laf etmek hem yırlamak. Жанкой шәрінден келген балалар bizim жюри азаларымызны айретте қалдыра. Оларның ұстазы Эльмира ханым Бекирова. Şimdi ось репетициясыны кечере. Ветезден біз де онен сүбетлешерік. Эльмира ханым, сіз әр ел истидатлы балаларны кетіресіңіз. Сіздің сырыңыз неде? Sırım yoktur. Çalışmaya gerek. Her gün çalışmaya, yerini öğretmeye. Жюри азаларының өгінде жидди вазифе қойылды. Ең күчлі балаларны seçmek. Bu iş elbette kolay değil. Ama олар esas мақсатларыны еріне кетіріп, бала ve hocalarının tecrübe ile paylaşıp faydalı nasihatlar berdiler. Bir oyununu hazırlaganda balalarga onun manasını anlatınız. Nasıl oyun koyula, nasıl hareketler yapıla, nasıl olmak gerek bu oyun. Ne için deseniz, onlar hatta bilmeler ne oynagan, ne yapkanların ve oyunun açık olsa da süjeti olmak gerek. Tavsiyelerimiz var ama ona bakmadan biz onların yine gururlanamız ve onlara bu bizim tavsiyelerimiz belki de bu ders olup ikinci turda onlar hazırlanıp yaxşı bir merasim gösterecekler, yaxşı bir bayram. Çalışınız, çalışınız, çalışınız. Biz sizni sevemiz ve bekleyemiz. Көріне олар çok hazırlandılar. Maşallah hocalarga, analarga ve gelecek ikinci tur böyle geçmek gerek. Ne için desen, ballar tırışalar yaxşı özün göstermege. Yer ustaları ise iştirakçilerden ayrette kaldı. Olarның айтқанларына көре, bu sene başka yıllarga bakканда балаларның seviyesi daha yüksek derecede edi. Приходят все более талантливые дети. И вот на сегодняшний день, а именно вот сейчас, в данный момент, мы ведем обсуждение по поводу участников, особенно старшей группы. И у нас дилемма. Практически все дети подготовлены, и хочется, чтобы эти дети участвовали все. Поэтому мы сейчас вот думаем, как быть, как отнестись к тому, чтобы все-таки эти дети продолжали участвовать далее во втором туре. Elbette biz seçmek gerek. Böyle yüreğim tabi böyle ağırdı çünkü bazı ballar biz seçmek gerekedik. Hepsini alıp olamadık ama ballar bu sene pek çok istidatlı ballar. Heyecan ve keder, kıvanç ve gözyaşlar. Neticede 75 bala ikinci turga geçti. Мне очень понравилось, и я пришел сюда первый раз и сразу выиграл, получил пригласительный. Танцую уже около 8 лет.
И для меня это как какой-то смысл жизни, то, что нужно двигаться вперед, нам нужно развивать свою культуру. Бу сене ярышның тәшкилатчылары Кара Деңиз Продакшн студиясы сечимни да жиддий кечирди. Күн içinde gördük. 100'ge yakın bala bizge keldi. Çoxsu ballar ocasız ozunu hazırlandılar. Kenedi endi olarda bir kaç vakit var. Profesyonel şekilde ikinci turga hazırlamaga. Kene aytam. Esas maksadı finalda bek güçlü, bek profesyonel ballar endi iştirak edecekler. Vaziyetimiz biraz ağır edi. Herkes karantinde, samoizolyatsiyada edi. Onun için ballarını hocalarla meşguliyetler geçirmege çok vakti olmadı, imkan olmadı. Ama buna bakmadan böyle kuvvançlı alga rast geldik. Mana şunda yarışqa kelgen balalar güçlü ve Kırımның kelmegen көшелерінден балалар келді. Бойлелікнен дәветнаме қазанған балалар екінші турға азырлықны башлады. Енді оларның арасында ақиқи күреш олacak. Ең парлақ ве истидатлы йылдызларның бұйық финалда көрішежекміз.